Kia ora ni sambula benaka. Na thangunga o te vita whatai ngande. Au tawatuma e na korowaturanga o tobu, to toia mana atulau, e na nonda puno benaka o viti. Au sawa i tiku tungo e au te roa, e na pukusanga ni thakadhaka. Ka uvinga raviti ko e na tambana ka pakatoka toka na PEC Plus Training and Consultant Limited. Na materiki e ntua toka na i tubutuwa ndo na maki, ka ntua toka na tikini singa mbimbi, e na nondra i vola ni bula na wekanda na maori. Me wakani rando wakana numkina, na kena sama i tawa si endua na mbaki, kena sa tando la vitalani, endua tale na mbaki po ni vengarabi. Endo kena i wakatakilikila toka na kena ndo lura i endua na i kumu kalo, ni waka merando dhila rama si saratoka, e na ngona ni vula i liliwa e na vunua lewongo o Aotearoa. Na kena dhandra na vi kalongo, sa i wakaritaki, ni kena sa dhandra po utalanga, endua na mbaki e na vunua vinaka ngoko ni Islandi. Ongo endo na ngona vinaka vera na wekanda na mori me wakani rando mai sota kina wakaviokani. Sianga walinga ya, endo na ngona rando wakana numiriki na wekandra era saliu yani. Ramaru taka na ngona era sambulan do ni tungo. Kasanto na ngona era santo tiki umera tubu katala ni membalata na non rabi singa vinaka ni mataka. Ni wakasara watako na itubu era ni urita ni bebe toto wata pinakasaranga. Kena non do maru taka na mbaki po. May nonda wanoa may viti. E na songo ni materi kena mbakingo, e waka mbimbi takatoka na ulutanga ni nonda duawata. Kawambota, ni rao ninda na matana takatiga yani, na ulutanga ngo e na viasi ni mbulakethe enda mbulakina. Au sabaka nini binakatu yani, e na kena marutagi na materi ki vei kimni ke sara, kabambimbi vei rana nomuni bubale. Pinabali besar.